Ngiyabingelela abantwana benkosi enkulu ekithi ehleli Enazaretha. Sizovula inkonzo yesikhumbuzo sokuzalwa kuNazaretha ngesihlabelelo seshumi. Sizocela umfundisi uBhedla waseThabani asihole lesihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi kusupha mbangcwele. Umuze wa Enazaretha
Bandla lenkosi masigugu sithandaze. Amen. Namhlanje March 10 sesikhumbuzweni sokuzalwa kuNazaretha. Leli thuba-ke sizonika ingodlongodlo ubufakazi ngomsebenzi emihle nemikhulu eyenziwa ubabamkhulu umqalo wendlela. Uzokuba abakhokheli ivesi elilodwa lanele nisilentethelana inkosi imbusisa. Nami ngisukuma ukuhalalisa njengihalasele nami inhlanhla ngizuzile ezweni lakithi komthetho. uNkulunkulu engithathe ngendlela ebengasi ngathatheka ngayo ngoba neimoto singiyazesaba sengisaba ukuthi mangigcine ezemotini ngigcine sinomphela, kodwa uNkulunkulu wangihlutha ngilezi zinto namhlanje ayibonkosi. Enazaretha manje sikhanyiswa indlala apho mpela nathi wafika ngakithi kwamthetho. Wafika inkosi yakithi kwamthetho yambona athi uNkulunkulu impela lo. Kanti futhi mina lapha kwelami izwe sengishiya yena uShembe sekwelakho lelizwe. Baba singabaho-ke noma umhlaba ungathanda sifithe emalangabeni Shembe sesingashi. Njengoba silapha nje ngiye ngithintwe imbongi lapha mayisithi wasuka jubalala ey'ntalweni zabathembelisayo eyothatha ijazi eThekwini. Bese ngithi kanti leli jazi lokulahla lapha ebhokisini inkosi yamakhosi siluwasha nini kanti leli jazi oyila kusagcina ngalelo langa inkosi yamakhosi. Wahamba wazobuya sekuswile ingane sangakubona sangahalalisa. Siyafisa nathi uNkulunkulu sekuphamile ufike uhalalise ngakithi. Sizohalalisa. uNkulunkulu nomusa, uNkulunkulu unothando. Usosithandile njeke salapha nathi wafika kithi izwe lakithi kwalalomisile komthetho. Wafika nemvula. Ethemba limbe wakususa amadoda asuma phansi wathi kukhona inyoka ezoqhamukala izodabula umzi kaNkulunkulu. Sisho ukuthi yena wafika nakithi inkosi yamakhosi wafika. Asuka lamadoda wathi abeka amatshe lapha ukuze le nyoka ingangeni ethemba limbe. Asuka amadoda athi hawu kaze sekwenzeke kanjani, kodwa kwakuthiwa uNkulunkulu azangabize ngohlanya komthetho ugombela. Wabizwa ukuthi uNkulunkulu waze wanikeza nezwe lonke baba lomisile nezwe siyalamba indlala silima ngenzipho nkosi yamakhosi. Baphinde kushe lokho futhi ungakanazi ungakalukuzo ungakavutwa baba silambele wena nkosi yamakhosi. Silapha nje zokenana inhlanhla ezweni laseNgampondweni lapho uShembe efika khona ezosikhulula ezozala thina sasingekho. Engisuthi uNkulunkulu emkhulu nangamanje ke lo nyoka siyayibona thina sasingekho. Isekelo lenyoka siyayibona le nyoka ihamba emzazo sethemba limbe ehlaya inyuka khona eyana zoyilopho mpela thenkulu inkosi siphamile unyazi lwezulu awabe amabili amathathu noma ngabe umithi kangakanani nabanye bamithi inkosi busengizwe. Ngekhetha inkosi yami unyazi lwezulu asebuhleni bamaNazaretha. Ngizozikhaza ngumajojiso ganele waZulu umkhokheli waseCape Town.
Ngizodlula esihlabeleni esahlatshelelwa ngibhombela mhla ingena kulona umhlaba wakithi eHarding 135 Baba ngikulolu hambo Lizwi lasebuhleni bamaNazaretha. Le ndawo yaseNazaretha ngikhulele kuyona. Ukuphasa kwami u10 ngaze ngasebenza la isitolo sikababa lapha yana eNazaretha, isitolo lesilapha yana. Ngihlala kwaChiya. Ngake ngezwe ngendaba ukuthi ubhombele isitimela samaMpondo. Ngibuza ukuthi hayibo, isitimela singafiki nje eHarding, isitimela siyalapha amakala kanyana. Ngisibuza ukuthi kusho ukuthi wegibele sona wehla kuphi enqabeni na. Ngibone ngisiphendula kusho ukuthi wehla enqabeni. Wayishiya yonke imizi eyasenqabeni. Wenyuka waya kaMpofana. Kuthiwa wayahamba wafika lapho kaMpofana umfundisi abengekabi uyena umfundisi ubaba uMpofana. Wafika lapho uShembe kwaMpofana kwaMashezi. Wafika umama uGog Mashezi engumakhotho semdala. Kodwa ungayitholi ingane. Ubethi befikile endaweni abuza ukuthi nginenzeleni bantu abani na. Wathi ubaba umfundisi uMpofana wathi angizitholi ingane baba. Wase yamnika ingane ubaba ubhombela isitimela samaMpondo. Wamnika ingane yentombazana. Ingane yayi-1 ingane yentombazana. Leyo ngane yaqanjwa igama kwathiwa uNakiwe eyiphiwe nguShembe. Angizuqeda konke akwenziwa nguShembe lapha eMampondweni ngoba kuthiwa bekunye ungakhulumi yonke into sidedela abanye omama abadala nakumini. Inkosi kusise lokho enizwile. Kasebuhleni bamaNazaretha unyazi bezulu. Amen. Bantwana bathi basezulwini ngizobonga kuqala nje. Ngicela uNkulunkulu wasebuhleni angikhumbuze ngoba lokho sesibadala izinto ziyakhohleka. Ngiyabonga ngibonga uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni ngibizele nami kuba ngibe khona kulesi khumbuzo sikababa omkhulu. Bengenalo ulwazi lokuthi ngizobe ngikhona. Ngempilo nginawo lama kusekuhlanga emzimbeni. Kodwa uShembe akehlula lutho ngoba wenza ibanga bekhona. Wavela umntwana othile njengoba namanje ogibela izimoto zomgwaqo ngisenawo. Waseveza umntwana wakhe wangithatha bazongibeka la. Ngiyabonga Nhlanzi. Ngibonga lo msebenzi omkhulu ongenzele wona. Ngizobabaza nami. Ngizobabaza indaba kababamkhulu wafuka yenze foundation bantwana bakhe basizule. Le ndaba kuvuma ubidlule entizweni ngoba sibonile uNkulunkulu efikile ezweni lakithi. Wafika wawokhela umlilo. Ovutha ngamandla namhlanje ubhombelo wafika wenza ezweni lakithi.
Bantwana bathi basezulwini uthi ubaba wakampofana wathi mayiqhamuka ubhombela efika lapha ekhaya wababaza wathi umkhulu bantwana bathi basezulwini bengazi abantu ukuthi umpofana ubabazane ngoba phela babona lo muntu enganakekile kanti indaba enkulu ezongena phakathi komuzi. Bantwana bathi basezulwini wababazi baba wabufana wangena ubaba mkhulu lapha ekhaya. Ngicela uNkulunkulu wasephambana ngikhumbuze ngoba zindala lezi ndaba kodwa siyathanda ukuzikhuluma ngoba yathi inyanga izulu bothi babafika obaba laba esinabo namhlanje bafike bazifunele lezi ndaba ngoba abazazi bona. Wathi angene ubaba mkhulu efika lapha ekhaya. Bantwana bakhe basezulwini yasala inkosi yomuso kwakhona indiye lakhona lapha ekhaya. Njengoba ingane seyikathinta la uthi bathola abantwana umkhokheli behamba abantwana kodwa leli ndaba belifunela ukuthi mhlambe khona into elizoyenza ukuthi abantwana batholakale baphile bayeke ukudlula abantwana bakhe basezulwini. Kepha uNkulunkulu wenze isimangaliso lalali indiya ifikile inkosi yamaNazaretha bantwana bakhe basezulwini sengathi ushembe ngasikhumbula noma sihluleka ukulandela baba kodwa siyathanda. Lalali indiya ebusuku efikile ubhombela lalali indiya kwathi ekuseni lathi livuka indiya lathi bofana bani lofikile lapha khaya. Bantwana bakhe basezulwini wathi babayi umfundisi lathi indiya cha baba kuyena umfundisi lo fikile lapha khaya uNkulunkulu longenile lapha khaya. Enazaretha ngithusha ukuthi namanje angimnandi baba kodwa ngiyathanda ukukhuluma she. Ngiyacela Nkosi umkhumbuze uNkulunkulu oziphamela. Lathi indiya ebusuku lo baba fikile lapha khaya velile lapha mnyango futhi khiphile thoshishile zonke lemithi kamina fikile naye la sengiyamopha mina sengiyahamba ngoba sekufika uNkulunkulu phakathi kwalomuzi makabonga ushembe. Bantwana bakhe basezulwini hayi into ezenziwa baba mkhulu ezenza kithi angazi bangakhuluma kanjani. Nathi balihambe indiya uthi umkhokheli yavuka inkosi yamaNazaretha yasala uvulane bantwana bakhe basezulwini ekuseni yasala yathula thitu uthi wayisabelela isabelelo sakhe yedwa. Bantwana bathe sengaziwa umuntu ngoba wayengazi ukuthi lo muntu ofikile usabelela amagama ahlatshelela kanjani ngoba phela babemelika ngaleso sikhathi. Uthi wayisala asabelele yedwa uthi wathe sabelela kanjalo kwabonakala indoda bantwana bakhe basezulwini yesifumbi izale indoda iza ngendlela inyathela ngezandla phansi yazongena phakathi komuzi yathi befika inkosi yasephambili ihleli kuvulande. Bantwana bakhe uthi abantu bafike lo muntu yathi inkosi yasephambili yathi awushembe yathi inkosi nako ngibizele kona kalotata bathakaza. Hayi manaza tusheba kasikhumbule baba noma sihluleka ukulandela kwasiyathanda baba ukulandela. Yathi befike le ndoda wathi uyabuza baba wathi yini mntanami wathi wayinizwa ngobunjena igaqa ngezandla le ndoda yathi baba ngenza isifumbu ngenza isono kwavela isifumbu ngaphinde ngenza isono ngavela isifumbu yaphinda kanjalo baba kwavela isifumbu eyithathu yathi inkosi yasephambili inkosi ibusise mntanami. Bantwana bakhe basezulwini kuthiwa wathi basho njalo wasemethe kumenyeza isikhuli zamenyeza isikhuli. Bantwana bakhe zawungena endlini esonto yamabhaptisi yayikhona phakathi komuzi. Bantwana bakhe basezulwini yangena inkosi uthi umkhokheli wathi ubaba esezophumeka kothandazeka uthi wasethi mntobokazi usala ugade lendlu yami ungayishiyi yodwa. Uthi umkhokheli kanja uthini ubaba ngashiya ngifuna ukuyobheka ukuthi uzokwenza njani ngoba phela nawe asimazi lo muntu ukuthi uphetheni njani bengaboni ukuthi uNkulunkulu bangiwele. Hayi ndiyalambona ushembe efikile phakathi komuzi wakithi kapofana bantwana bakhe basezulwini uthi ngalandela ngathatha ukhiye ngakhiye endlini ngaphuthuma inkosi seyilapha endlini. Bantwana bakhe uthi ngathi wangifike manaza ushaba kasikhumbule baba uthi ungasideli isandla ungasideli noma sinje kodwa siyathanda ukukulandela.
uthi wathi bafike uthi washaya ikhwele bantwana bakhe basezulwini evele emnyango uthi wahlaba ikhwele waliphinda kabili ushawa wesithathu uthi wakhayisa wonke umuntu ongaphakathi endlini bantwana bakhe basezulwini uthi ngathi maye laba abantu bezofela la ekhaya lo muntu unjani kufikela ekhaya ngoba naye wayengazi bangene eMelika kanti ushabu usefikile ozosusa uMelika uzokwakha isiza sakhe lapho uzokwakhela khona uNazaretha bantwana basezulwini uthi ngathi ngiyabheka inkosi yasePhameni ime kuyo le ndoda yesifumbu ayina ngezinyawo ayina kwayina wethandazela abantu ngengubo uthi anabi indoda yaze yathi nje thwi yathi bithi indoda ithandazela inkosi yasePhameni ngena ndaba manaza zishama ngasinika ithemba lingabuthi sazi ukuthi lento esihamba nayo inkulu kakhulu yasezulwini. Ngiyabonga mthunga ngibonga kungikhumbuza ngoba sesikukile kona baba sesikukile so uyakhuluma ungakusazi noma ukhuluma kade ngithethelele lapho mpambile khona ithe inkosi ishaye kuningi ekwenze lapha efountain kodwa izwi lithe sishiyelane bantwana bakhe basezulwini mayibonge inkosi kusisele uzwile. Ngiphakama nokuyikhetha inkosi enhle unyazi lwezulu. Jerusalema Betelema Zikhonzi ezinhle ezingcwele ngiyumntwana omncane ngumkhokheli uZondi wasemkhambathini uMaxaba intombi yalapha eNazaretha. Umshumayeli wokuqala walapha eNazaretha kwakumkhulu wami njengoba umvangelo khona manje uyindodana yakhe yokugcina. Mina ngumzukulu-ke kulowa mshumayeli wokuqala. Zikhonzi ezinhle izingcwele ngingumntwana omncane kangaka ngibona ngathi kungayihlazo belele kabheka bezwa babamkhulu nentombi kaSwela abasibonisa lobukhulu obungaka basezulwini. Ubabamkhulu bantwana benkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha wafika kulelizwe lakithi emzimkhulu. Uthiwa wathi uma efikile lana wabeka umkhokheli uMamemela owayengenabo abantwana wabe esethi mkhokheli ngikupha igama lakho ubheka uMesiya. Emizweni kwalokho zikhonze ezinhle ezingcwele phakathi kwalomuzi waseNazaretha ukhona obaba ababe bafikiswa baphuma lephesheya kothukela ababefihlwa khona ngoba bezoba amakhosi. Kwathi egcineni
wabe sefika owafika kuthiwa wayomntwana kakhulu njengoba kwathiwa umkhokheli ubheka uMesiya kanti uMesiya owayebizwa ngayo ukuthi ubheka uMesiya kwakuba uThingo lwenkosazana. uThingo lwenkosazana zikhonzi ezinhle ezingcwele lufike luyingane phakathi kwale ndawo lwalwazi ukuthi uma walo mkhokheli ubheka uMesiya. Zikhonzi ezinhle ezingcwele noma ngengikho eqaleni indaba kodwa bengifuna ukuthi nje abakaXaba bangadumala abaleli thuni lomhlaba njengomkhulu wami. uMesiya obaba uThingo lwenkosazana uyena wayethunywa isalukwazi leso mkhokheli woqala walapha. Kodwa zikhonze ezinhle ezingcwele ngesikhathi esezofuna ukubulawa abafana bakulelizwe bala ithembeni naseBlem wayelusa inkomo zinenkunzi never mind. Uma lenkomo ilwa nenkomo zalabafana bathi labafana wena Shembe elincane nisala msisakini lapha kaShembe. Kuthiwa zikhonze ezinhle ezingcwele wahlangana amadoda obaba balabafana balapha inkunzi zabo. Nangempela lapha enzansi ethafeni emasimini akababa seyilashiwe inkunzi zabe seziyalwa nalenkunzi eyayiluswa ubaba uThingo lwenkosazana. Twazalwa lezi inkomo abafana sezilashiwe lezi inkomo baye bamhlulu never mind. Uthi ubaba wenza isimanga ayemncane ngaphansi kwabo bonke labayihlala nabeNazaretha. Uthi wathatha intukwana yakhe encane wathi kobaba ayelusa nabo nalabo baba ihlala nabo laba babezuba amakhosi. Uthiwa wayithatha wayidlulisa phezu kwenkomo never mind. Wathi abayibambe obaba induku. Bathi mabeyamukela ihamba phezu kwenkunzi wathi abayibuyise eyingane ubaba uThingo lwenkosazana. Uthiwa yathi mayibuya le nduku iza kubaba uThingo lwenkosazana wayesethi asihlaleni lapha ngasenhle emngceleni wamasimi. Bathi mabehlala lapha bahleka labafana ngoba naku never mind bembona ukuthi usefile. Uthiwa zikhonze ezinhle ezingcwele wabonakala esentenga unever mind wavuka. Uthema evuka kuthiwa waphanda ngonyawo olulodwa zabe seziyasuka inkunzi zeza zibona ukuthi seyivukile lenkomo kade bona belashelwe indaba yalenkomo. Uthiwa yathi zathi mayifika esevukile uNevermind kuthiwa zikhonze ezinhle ezingcwele. Uthiwa wathatha uNevermind wajikjela le wazehlula zonke lezo inkomo ayibonke senkulu sekhamini. Ngikhuluma nawe eNazaretha oyingcwele ngikhuluma nami ukuthi unyazi lwezulu ngeke baze balenze lutho. Uba bazikhonze ezinhle ezingcwele mawuzwa kuthiwa wayethi umkhokheli mayemthuma ebhisi ngobuyena wayethunywa labafana bamgade bathi bafuna ukumjikjela lapha ebridgini ebhisi. Babemlandela obaba nalabo baba bahlala naye bothi bembona esesuka lapha ebhisa uba behamba nalabafana bamphelezelayo. Uma esebuya bawo besebelala bonke lapha eduze webridge bangabe besambona amaNazaretha amahle enkosini. Kuthiwa wayehamba nefu ngoba amaNazaretha wayezosivezela lobuhle esihleli nabo namhlanje kanjalo. Zikhonzi ezinhle ezingcwele ubaba uThingo lwenkosazana uma wehla uphuma lapha phezulu kwakhona ethembeni udlula kowatela la ilapho la ifunda khona uba uThingo lwenkosazana. Wahamba la ngoba eseyofunda u7 kuba lesikole sasigcina ku6. Zikhonzi ezinhle ezingcwele ubuNazaretha bazalwa ngo10 Mashi ePortshepstone kuthiwa kwabonakala ifu elasuka khona izazi zalilandela. Leli ifu kuthiwa lahamba laze lawela lapho enhlawa kabheka bezala kunenkanyezi khona. Ingakho ubona leli ifu lilela khanya njalo nje kwathiwa inkanyezi enomsile yavela eMpumalanga. Sasisho njalo sisinamashasha ngena zikhonze ezinhle ezingcwele. Ngingumntwana omncane nami
ngiyacela uNkulunkulu aze asikhumbule ngoba sakubona ubungcwele esisahamba nabo namhlanje phakathi kwaleli izwe laseNazaretha. Inkosi ibusiseni kuzwini. Engikhetha inkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu. Ngizibongela amaNazaretha amahle. Ngisuka ezweni elikude kangaka namandla esemancane sengimdala ngize ngizofika lapha ngokuthandwa uNkulunkulu wami uNyazi lwezulu. MaNazaretha size ngesikhumbuzo saseNazaretha. Nathi wafika kithi umqalo wendlela njengoba eshilo omunye umama wakithi kwaZulu wathi wafika ngakubumpa umqalo wendlela. Wafika ngathi umqalo wendlela waye wayafika eNzwabesho, wahamba wayeNzwabesho ubaba uma eyakhona wahlangana namakhosi akwambonambi. Lapho ehamba ngomgudu lo hamba noPolia wabona amadoda aphuma sakuye athi Nkosi, le ndawo sihlezi kuwo asinawo umthandazo. uNkulunkulu wabe sekhuluma nawo ulimi abangaluswa labo hamba naye. Wasuka wahamba. Uma efika lapha ebuza kuPolia, uboneni baba? Mina bonile lo ndoda makhulu yafakile lo into lapha khanda. Kusho-ke ungiyani owawufaka njengoba obaba befake nje lemqhele yabo. Amadoda-ke aqala ayifaka ungiyani. Bahamba-ke babafika kithi eNzwabesho. Bafika ubaba omdala egula efufukele izinyawo engakwazi ukuhamba. Yahlala ngaphandle inkosi yamaNazaretha yathi, bantabami, umakoti kangeni emzini emini. Wawusentanzini ekhaya lakithi elikhulu. Bahlala wama engena entanzini uthi baba, hawu, kanti bathi inceku nje uNkulunkulu usefikile uNkulunkulu. Wasinda ubaba, waphuma ubaba umqalo wendlela wahamba namadoda akwambonambi wathi abawugawula izintungo lapha yaphansi kumdibi emfuleni zebhoqo. Bayigawula ngalunye bayitshala phansi, wathi bayitshala wathi olosha kobe kuphela ukukholwa kuyo. Namanje leli thempeli likhona laseNzwabesho ahlumile lamabhoqo
wakha umusi-ke ubaba umqalwendlela wasethi ethatha ubaba omdala simsakhona ubaba esethi kawuhlala khona esuke enhlanzini wahlala kumnumzi wasenzobe wathi Nkosi usozuholwa ngesikhumba la mpela wamdala wathi ma esibiza ethi shaya imhlongwane mfethu sengiyijaji bataba ethi seyijaji eshaya imhlongwane uma ibiza ingane noma abiza umuntu omdala nje mayishaya imhlongwane uzosungana ngobani ngoba sikhulume sekushaya imhlongwane inkosi yakwambonana yazi yaholwa ngesikhumba ngoba kwazi wabe kwenye inkosi ekufeni kwayo kuningi banazaretha singakusho ngomqali wendlela efike esweni lakithi namhla esezokwakha umzi wasemkhayideni wahamba wayokhuluma naye inkosi ubaba wathi ucela indawo yokwakha uthi-ke mawu ngizoya kubaba ngokhuluma naye ebese ekubeka hawu Nkosi ungakana khona umda omkhulu ngaphezu kwakho na uthi cha baba kho lapha kithi uhlonipha ubaba wakho ubaba-ke ozayokubeka eshikhetha lakithi kuntumane lahamba la umbeka wafika lakhile laphaya lilinda amabele wafika uNkolendlela wathi baba ngisekuwe uthi ubaba umanqama ngisekuwe ngizocela indawo yokwakha hayi bakhuluma kulimi lwabantu abadala ngemva kwalokho wasethi awumphusa amanzi uthi-ke hamba nompani lokho amanzi uthi hayi angifuni amanzi akho mfana ngifuna akhiwa wena hawu ngiyindoda ngingaka ngifuna umfana uthi yazi ukuthi ngidala kuwena base behamba bobabili bathi cha sabo bahamba bobabili bawakhala amanzi waphuza kodwa wathi sehamba ikhetha lakithi wafuka lokho manazaretha uthi lathi kushembe ingane ushembe mdala esalwa banazaretha amahle inkosi ithe asithatha amabili inkosi kusengizini
Lo okhulumayo umkhokheli unene Thempela ihlumani embumbulu ayibonga inkosi. Ngingumntwana omncane kakhulu bangcwele. Ngisukuma nokuxolisa nje kwabadala mhlawumbe sengibadlulile. Kodwa ngisukunyiswa ukuzobabaza bangcwele. Uthi ithi indoda endala kanjela wawungakafiki u1910 kwabonakala inkanyezi ilokhu ihamba phezulu abayibona abelungu bayibona amasistela kuthiwa sekufunwa izinhloli ukuba zishole izazi noma abanokuchwephesha ngokwazi izinto ezisezweni kuthiwa babe sebeyihlola lenkanyezi bathi hayi lenkanyezi ibika uMesiya ozayo kodwa lo Mesiya ozayo umnyama kuthiwa amasistela athithine besilindile ukuthi uMesiya uzobuya njengelokho ayisithembisile inkosi uJesu ukuthi izobuya ibuyele kuthina kodwa mangabe sekuthiwa ke isiya kubantu abamnyama uMesiya sabantu abamnyama kusho ukuthi sesiyabushiya usistela sesibushiya phansi. Bantwana bahle enkosini ngibabaza ukhulu bakho nyazi lezulu mawuhleli leyo ndawo ngiyakhumbula ngelinye ilanga uhlala kuleyo ndawo esuka omunye esasebenza naye sakhelene engimemeza ethi hey we mem uzwile nje ukuthi thina kade sibeka ubani angizubiza igama labanye nina nenze njani ngathi somkhulu okhuza leso silima sephoyisa lakho waphinda wangimemeza ngathina ngoba kufuna udina ngoshembe wakho umthanda amen akathukuthela ngathi somkhulu ngathi nginde kancane ngathi ngithale lapho esa ngoba ngifuna ukuyotshela ukuthi ubani lo esimlandelayo bangcwele ngawela ngaphesheya ngathi somkhulu ngathi ngiyaqala sacela ukukhuluma nesilima sephoyisa lakho ngathelela lana ngathi hey ngathi thina siyazi ukuthi silandela abani thina la kade siyakhona imiqomo ngashiya garantile esikoleni ngathi yalibalele mhlawumbe ngiyakhumbula lalibalele izulu ngathi we auntie ngathi lokeza isigqomo ngoba kuzogcwala isigqomo zichitheke ngoba thina sobeka siyolandela thina uNkulunkulu wangempela ngathi lalela ke wephoyisa ngathi lalela ngikutshela ngathi abona thina bese kuNkulunkulu othi mangabe efikile kugcwala imifula amen ngathi lalela thina maNazaretha sifundisiwe inhlonipho asikhulumi thina ngezinye izinkonzo ngathi thina sikhuluma ngezinye izinkonzo ngathi ngamalela ngathi endaweni ethile kwenzeka ukuthi enkonzweni ethile kwenzeka ukuthi kodwa kasisihlekise ngalokho musuhlekisa ngathi ngokuzele ngathi ushembe akaqalwa akagconwa ushembe ngoba ngelinye ilanga phesheya wathukela kaZulu indoda eyabona inkosi umqalo wendlela eshumayela ehleli ensimini ngoba kunomthunzi ehleli phansi kwamthunzi namakholwa twayathi indoda hayi ngisukeleni lana nayo shembe wenu twayathi idlamthathe kumayekisa yathi hayi yathasambeni bantwana bami asambeni aswelele lapha phesheya utwayathi mesingaphesheya into kamayekisa uthi abheke emuva yathi liyansimi yayiphindilinywa nomhlanzi uthokombeka isindonga ongangena phakathi nendlu kulothi mayiphinda ngalini ngathi ngotshela wena silima sheba kaqala izobabaza bangcila bahle enkosini sebabazile usisi lana isekhaya la eNazaretha uzothi umuntu ozaqina umuntu emncane hayi umuntu eqina kubo haleluya isekhaya lana eNazaretha okwenzeka imanga engavuka sengifile bangcwele ngavuka sengifile uthi uma ngangiyingane ngimncane thina sasinasiwa ke kudokotela sasinasiwa thina kudokotela wawugula uphila mawuphila mangabe uNkulunkulu bengakubalile uhambe
weza babezalana masigula bezosigulisa la Enazaretha uyena umkhokheli lokuthiwa uBhekmesiya sihlale lana kuthiwa bangcwele ngafa ekseni ngo9 uthuma wangiduduza umkhokheli wathi hayi ingane yamagojo hayi ayifile kodwa ibula ukuthi ibuyisa ikhishwa isisu amandla aphelile izopheka ipalish uthuma ngiyamazi umuntu mesehambile uthi ngathi hawu yangiduduza yabona uthi ngahlala lapha edoleni uthi ngahlala edoleni ngoba ngiyazi ekseni ngo9 hayi wabaleka ama-hour uthi ngo3 ukhwehlela amen yakhwehlela le ntombazane ngavukela ligama laloshembe bangcwele la ngezansi amembangcwele la kunomfula esasithi siyingane masithi siyakhona thwengahle nina lana akhiwa amanzi ungathandazanga thandaza basho baba mkhulu yayibongela indawo seNazaretha bangcwele yayibongela ngibongela oma ngibongela bonke abakhokheli ngibongela bonke abashumayeli abangaphambili ngeke ngibabale ngamagama ngoba ithuba lincane esinikiwe ngithi ke babongela uNkulunkulu abakhumbule ngibongela nabantwana abahleli lana kulomuzi abasigadele lo muzi wakithi omhlela ngaka weNazaretha ngoba wena shembu yakudala le ndawo kwathoma kuthiwa uzomthangani ngathi kodwa uzohlala lapha endaweni encane kangaka ngoba bengihamba la u25 ukugcwela ameva la uthathawe la masamba sa 25 lapha ngeza ngithi ngamba umuzi kaShembu wahlala phela ndo kodwa wena Shembu ngoba uyadala wawudala umuzi nangu umkhulu siyawubona siyawujabulela bangcela abahle enkosini ngiyabonga ngibonga abazali bami ababizwa ngoba wena uNkulunkulu uthi azaziwa indlela zakhe zokuthanda umuntu wathi mangabe ugulisa ubaba wami kanti wakhamasu wakuthi uzolotha uNazaretha ekhaya sibe khona siphile sihlale simphilele lo Shembe namhlanje abazali bethu bengale sikhona simile Jehova noma sinezono osungazibheki awusisijabisile Jehova kodwa siyathanda Nkosi yamakhosi futhi siyagaranta ngawe sakaranta ngawe bangcwele ngike ngelinye ilanga bangcela abahle enkosini sihlaselwe esitolo eduze kwesikole kwahlasela igebengu zafika zadubula umfana zamdubula lemlezeni ngathi ngithi thatha ngiyagijima wathi umthisha wathi ungabusaya ubaphethe ibhamu ngazula ekseni uzoshaywa 9 ngazula sanda ngene isikole ngathi kama ngizokwenza njani Nkosi yami ngiyadabuka phela manje ngoba lo mama sikhonza naye hayi bangcela abahle enkosini zathatha umsebenzi wazi igebengu zahamba khuluma ngalo Shembe engizombabaza bangcela ngoba ngiyingane indaba ngizazi zababa mkhulu kodwa ngizobabaza uthi Shembe ngiyakwazi Nkosi yamakhosi umuntu umegaranta ngawe nawe uyamgarantela bangcela abahle enkosini zahamba igebengu ngiyafika lo mama uyakala athi wesilima ukhalelani awunayo uNkulunkulu bese uNkulunkulu wakho umbilele laba bakubukela bazoyokulingisa emakhaya tshela uNkulunkulu wakho umtshela ukuthi ucelani sahlabelela uThixo omkhululi khuluma yangohlabelela honke ngabezwa ukuthi laba abazobukela bayaxoxa ngoba sikhonza umuntu ngathi ngizokwenza igaranti noNkulunkulu wami ngathi ngizothandaza kakhulu bazi ukuthi ngitheni ngoba ngizomnqumela uNkulunkulu ukuthi akenzele amen ngathi Nkosi igebengu ezakho ungazibulali kodwa bangisonde igingqika imoto zibanjwe bahamba ekuseni bahamba emva kwaloko sekuthathwa lo mfana ephuthunyiswa police station ukuthi kuyovulwa icala noma kuyobikwa ukuthi kwenzekeni ukuze lo mfana naye athole usizo bahamba isikhashana thengo 11 ngakwe uthetha wakade umndeni walapho wathi hey bana asifuna isigebengu epolice station sengeqa ngathi mangicela ukuthandaza ngathi ngixoxa indaba zenu sithandaza ngoba naku sithandaza umuntu ngathi ngizobona namhlanje ngathi sithandaza umuntu phela ikhona ixoxela nje mhla uvelele nina nathi sofika sixoxe singathandaza
ngekuke nje phela lokho wena ngobuyi ikhona aqhama ukuthi shambolo wathi wenene asifuna sipolice gebengu police station ngathi besilaphi ngathi sigebengu sihambe ngo9 yena nahamba ngo11 besilaphi ke manje sigebengu wathi moti iginqike yayingaqangana ithengo seMenazaretha sibeka amabili lokuncipha lapha enkosini amen Yepe baba Sasebuhleni mama Enazaretha Enazaretha mahle nginovalo ngesaba ngesaba mama Enazaretha engiguqe phambi kwakhe namhlanje ngizokhuluma izindaba esasizizwa nangokhulu ukhulu wami uMangcobo egane likashini umkhokheli uzindela wasemzombe itempele Fort Mission kubaba umfundisi umncwabe nomshumayeli uhlophe sibambisene naye etempelini amen mama Enazaretha ukhulu wagula kakhulu uma esixoxela ephathwa inyawo zakhe zasezibhangene inzwane zihlangene uthiwa ekhulekelwa ubaba umqali walobuNazaretha abongushe wasikhulisa-ke ukhulu ngalobuNazaretha esixoxela ngabo engangisho nasekhaya nasey'nganeni zami ngithi njengoba singaka nje asiwazi umuthi intombi yakangcobo uMajoloba waze ushembe wamqamba igama ubhombela wathi ukhulu siphongo ngoba wayenesiphongo amen ukhulu wayenebhokisi lakhe lelamaplangwe lahlala izimamafoto kababa namathawula amahle amhlophe sasithi masigula athatha amanzi awabilise asibhule ngale thawula asiwazi udokotela asiwazi umuthi abongushe nami engathi uma sengigula nami sengizibothi ngihlakaniphile sengibale ngalobuNazaretha ngahlala phansi ngangakwazi ukuhamba kuyakuthiwa izangoma ziyayithanda imithi ngapha mina bathi uma bethi bayohlola sathi ngeke ngikunike umuthi sisho nguma sathi ufunwa abazali bakhe nobaba wahambe seyelwe eNazaretha naye sindisiwe kubo kulobuNazaretha ekade egulela ukuhamba waze wathwalwa esa eBhekumesiya lapho afika waphila khona akabonga ushema amen engikhuluma ngakho namhlanje nami ngisibonile lesitimela esabonwa ubaba ushinga ke kwakumalume sasinaye ngapha
emzumbe tempele abongoshembe owabona umqalo wendlela emthwaleli isaka lamadumbe ngeke ngisayixoxa lo ndaba sengixoxa lesitimela sikabhombela okuthengo March 2022 sisekhwezini Enazaretha lapha kaThathani sibuya kukhisimusi sesihleli sentshisa ubunandi balokuNazaretha uma kufika ukuthi angibheke phezulu ngaphezulu komuzi wenkosi ngiyasibona lesitimela sihamba kuhlwile kwasehlwile vele sibona ngamawindi ekhaya ukuthi isitimela ngibe sengithi kudadewethu omdala mama busawubheke lapha phezulu kwenzekani izulu laliqwathile amafu ekuhlaza kulesitimela kuphela sihambayo wasibheka naye ukhona umkhokheli ushinga wasehlanganani esasihleli naye kodwa engaphakathi edokodweni wathi esathi uyalunguza kwaqhamuka ifele emhlophe laqhamuka ngasethi ekwini lesitimela sangena kulona saphelela akabonge ushembe Enazaretha esikuko sikuko kuningi engakhuluma ngobhombela nonyazi lwezulu eqhamuka kimi nasebusuku engibonisa ukuthi ungubani okungithintile kakhulu namhlanje uma siza lapha iside Enazaretha bayabila abantu omunye nje umntwana uthe wangala kabombo ngaze ngathi hayi phela nami ngiganele khona kazindela kabombo ngiyakwazi kwalapho ukhuluma khona Enazaretha wathi asimkhozele kakhulu onyazini akabonge ushele ngiyafisa kakhulu angazi uba ngenza ngani ukuthi njengoba kuyidolobha esithenga kulona sizihloniphe ngoba silandela inqwasimende ehloniphekile ngiyafisa kakhulu ukuba sinikele ukuba ushembe azilwele ngoba uyazilwela singamlweli futhi singoni ngoba kona thina kuthuka igama likaShembe Enazaretha kuningi bengakhuluma ngalobhombela engibonisa ishobusuku ngilele unyazi lwezulu hlezi lizibonalisa kumina kodwa ngiyona ngoba phela ngisamba la siphila khona inkosi busise nikuzwini ambisani mandikhethe inkosi enkulu yamaNazarethi malundikhethe unyazi lwezulu ndoyika indlela engimangaliso kodwa ndibone sendilapha kuba ngenye imini kwafika utata owaye emsebenzini phaya kuthi esitolo sakwanjeya uzofuna umsebenzi kulomzi kanti uzise ubuNazarethi xa ifika phaya esitolo ngelinye imini ulele athi amadoda aselalini sithi esikuzisele obuNazarethi ukuba uzosenzela ulala nathi kweli lizwe atho athetha amadoda nalo tata
wahamba eyixela lento lo tata phaya elalini esenza olala nathi emzini nomzi ehamba nabantwana wayikhona nowam umntwana khonapho owayemncinci emane ebuya eyibalisa lento uthena utata omkhulu wasesitolo hayi ke ngenye imini uthi ena utata omkhulu kufike umntwana owaphaya elalini emzini wakwanyathi uthi ena umntwana tata omkhulu kufike utata ebenganxibanga ebebhitye ngohlobo olumbi enezilonda apha emzimbeni ethi nozuko uyabona njengoba nani nina lamashanda ngalawam ndahamba ndishile ndilambile xelela utata wakho nomakhulu wakho hayi ke umntwana wamxelela utata wakhe sebuyile emsebenzini umakhulu wathi ngakwazi kanjani kuyenza loo nto hayi ndizobabaza elalini yam ndinekhala ndiyanqanqazela kwangoni apha hayi ke athetha amadoda aselalini kuyo ndoda yayithetha kanjalo yindoda yakwenye indawo nje yake yafika nalapha kum sebehambile abantu ebebeze emsebenzini sebesithi ndiyagoduka abantu ke bafika bangamaNazaretha nam ndalba lapho kwelo nani lawo maNazaretha hayi ke ngenye imini ithi indoda yaphaya elalini lo umlilo wendiza xa seyihambile le ndoda ngeke baphinde babe ngamaNazaretha abantu balapha hayi ke maNazaretha amahla amakhulu sisengawo amaNazaretha seyihambile lo tata wayezise kuNazaretha ebugodle ngetray eyayinhle ngoba ubuNazaretha baziqhaqha izinto ndikhumbula ngenye imini ekhayeni apho ndikhona ingathi khandizibali bandungumabani hayi ke amaNazaretha amahle asezulwini indoda emfutshane izivulela phaa kwiloko emnyango siyikobe ngamafestile sesibeka isitixo phaya xa sivala ngoba ifuna ukuzingenela igijimi iyoma efestileni ingayimamela sazibimamele ntoni ndithi ngenye imini lele nomntwana omncane ndithi festileni athi hayi mama uyandoyikisa indoda enkulu enenhloko enkulu eya hayi ke maNazaretha afike athi lo mntwana hamba ulala nathi nalo tata athi umama uyoyika kukhona umuntu ojikeleza athi yena lo tata ngizofika apho ndenze ulala nathi lo lala nathi asiwazi ke siuva ngakushiwo hayi ke maNazaretha wenza ulala nathi azange biphinde ize lo ndoda yayizivulela engaziba izovula yenze ntoni ngaphakathi xa ndizohlala phansi maNazaretha ndizobabazela nje amadoda aselalini angasekhoyo ukuthi ndiye ndaphakama njengoba ndingumntwana waselalini apho amadoda khona aye athetha selele uba makwenziwe lena nalena ithi ena kuthiwa amaNazaretha athi la madoda abantwana balapha elalini mababe ngamaNazaretha kusho enye inkosikazi yaphaya elalini ithi ngenye imini engasekhoyo wawumakoti into seqinile uthi ena kufike obaba ababili akalilo iNazaretha ngumuntu nje omane efika ezocela amanzi phaya ethempeleni uthi kufike obaba ababili bandivusa ngexesha ka9 ebusuku kuyanetha ke kulowo nyaka uthi kwathiwa nonke kulelali kufuneka nigcine isabatha ngoba kuzofika kakhulu uthi ke xa ngabe ephuma engene ezohamba ngoba kuthama kahambe ngalomzuzu ambe ayosho ukuthi kuzokwenzeka okunoku uthi xa ngabe ethatha igalibhusi ngobakanisa afike kuliqalelini athi xa ekasini afike kuliqalelini uthi hayi mandithaphuze kuyona lamanzi aqonqoze emzini wokuqala kuthiwe yo ebusuku kangaka uzoyiqaba nini le misi masikukhaphe uye kutata wakho utata wakhe ke wayesisibonda saselalini ngelo xesha uthi yena utata wakhe lala mntanami ngizokukhapha ekuseni uye komkhulu enzelwa umpokoso usho wena ngobuqu bakho xa sefikile utata phaya uthi ndiyoyika mntanami ngeke ndikwazi ukuyithetha le nto uthi tata ndicelele emadodeni ndizozixelela mna hayi wathi utata ndiyoyika mntana yophinde ndikubizele enye imbizo sizozithetha azange yithethwe loo nto kodwa kwaba njalo nangoku kufiwa izibani zibasixhenxe inyeke into endizoyimangala
kubaba omkhulu wasezulwini kangabasi lapha elalini yami uchitheka igazi yonke imihla emntwini ekwathwa uyasola wonile ubetha angabikho kukhona abantwana ngoku leveke iphele ababethe umuntu ebezorape omnye umntwana abekhona ngokwabo bende ngoba bambulele lo muntu basethe hey kuyabulawa kwandunge kangaba kuthiwa wonile ngisemangala onto baba omkhulu wasezulwini makakayibheke eyalali ichitheka igazi ngokona angathanga nqamla ukona ngoba abantu kuye kuthiwe wonile ngizocela inkosi amen. Nkosi yethu singa ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni ngiyazi lesizulu. Bantwana bahle basezulwini yesaba nginovalo ukuma lapha kule ndawo. Ngiphakama nokuzibongela uNkulunkulu ukuba lapha. Bantwana bahle basezulwini uma ngiphakama ngibonga ubuNazaretha ukuthi ngibe yiNazaretha. Uma ngilapha ngibonga intombi yakwamnguni kodwa eyabuthatha lobu buNazaretha ngobuhlungu. Bantwana bahle basezulwini ihanjelwa abantwana ibisathola umntwana besihamba ibisathola umntwana ihambe. Le ntombi yakwamnguni ezala umama wami. Bantwana bahle basezulwini kwahamba yaze yatholana nomama abamaNazaretha. Bathi angisazisho umkhokheli Maduma wakwaMadlala ethempelini. Bantwana bahle basezulwini le ntombi yakwamnguni uma se itholana nomama abamaNazaretha yayingeyili Nazaretha ngaleso sikhathi. Ithola abantwana behamba bisathola umntwana ehambe. Bantwana bahle basezulwini ukuthi nginovalo futhi ngiyigwala entweni kaNkulunkulu. Ngiye ngithi uNkulunkulu akangiphe njalo ukwesaba. Ngiyesabe into kaNkulunkulu kungabe nje into engiyithatha noma kanjani. Uma ngilapha ngiphakama nokubonga ngoba ngiyacabanga nokuthi ngesinye isikhathi ngiyacabanga ukuthi ukhulu akazange aze aphakame phakathi komkhandlo ingqele
akhokhe inkomo kaShembe. Manje mina sengizomkhokhela leyo nkomo kaShembe ukuba ngizobonga ukuthi singamaNazaretha njengoba kwasukela ngaleso sikhathi. Uthe umabe bemthatha omama behamba naye beya kubaba mkhulu ngoba nje kukhulunywa ngobaba mkhulu kodwa sasingakabikho thina ngaleso sikhathi. Base bemthatha behamba naye. Uthi kwakusebhekMesiya kuMashi. Bahamba waseyobika kubaba mkhulu. Wathi baba ngihanjelwa abantwana ngizocela abantwana abaphilayo. Abantwana ngiyabathola bayadlula abantwana ngibathole badlule. Abantwana bahle basozilini nje bangithi ngiyabonga ngoba umntwana wokuqala owathi memthola wabesephila kwaba umama wami ozala mina njengoba ngikhona nje. Abantwana bahle basezilwini kwase kungena lobu Nazaretha kule ntombi yakamnguni waseqhubeka. Abantwana bahle basezulwini iyaze yahamba emhlabeni iNazaretha. Ikade ingeyili Nazaretha nomndeni wakhe ungeyili Nazaretha. Uthi ngaseqala ngithola le ntombazane eseyizale thina ke. Uthi ke wasebuyethola umalume waphinda wathola umalume waphinda wathola umalume wase kuyaphela abantwana bahle basezulwini. Intombazane kwaba uma ongizalayo. Bantwana bahle basezilwini nami ngizobonga ubaba mkhulu ukuthi sikhona nje la phakathi kobuNazaretha ngoba ukhulu ayihanjelwa abantwana. Kuningi bantwana bahle basezilwini besixoxela ke abadala ngoba thina sasingakabikho. Uthi omunye ubaba batabami sathi sihamba nobaba mkhulu sibuya entabeni yesenhlangakazi. Uthi sahamba lashintsha izulu. Uthi lashintsha izulu laduma lana. Uthi laduma lana kakhulu. Uthi lalike luphonsa umbani sithi hawu Nkosi yami nangu baba uluphonsa kubaba mkhulu. Bantwana bahle basezilwini uthi simbone ejomba iphumela ngale. Uthi sahamba umasiza la ngasemzinyathi. Uthi kwasho ukuthi seliduma kakhulu. Uthi wasuku baba mkhulu wathi bantu bami ake nime la ngisayocela kulomuzi. Uthi khona umuzi nje wawune round nje omkhulu. Uthi wasengena ubaba mkhulu. Uthi omengena ubaba mkhulu engakaphumi. Uthi sangena nathi sagcwala indlu. Uthi sesimazi sithi cho. Uthi kanti singena nje lo mama akakaphenduli lutho akakasho lutho kubaba mkhulu. Uthi uthe isuka sesigcwele indlu wathi phumani umama owaba nesisila. Bantwana bahle basezilwini ngasho nje ngathi ukusho ukuthi wayenesisila. Uthi wathi phumani. Uthi ngaze ngezwa negama engingalazi ukuthi usho ukuthini. Wathi fududu. Wathi hambani. Wathi angazi kwakuhanjwa kiwaphi. Athi angazi ukuthi kwakuhanjwa kiyaphi. Wathi hambani. Uthi wasikhapheza wasikhipha ngomnyango. Bantwana bahle basezilwini. Uthi saphuma lapho sesimanzi sithethe. Uthi liyaduma liyanetha. Uthi saphuma waphuma baba mkhulu wathi qekelele. Uthi wasethawe yake nimi abantu abami ngisathandaza. Uthi waseyithandaza wathandaza waqeda. Uthe mayiseqedile wasukuma. Sithe sibona sabona izulu selithi dala la. Selima. Uthi wasethi bantu abami wathi hambani ngempela niqonde kuphakameni. Wathi ningabe nisahamba kancane wathi hambani. Uthi labe seliyama izulu sahamba sasazofika kuphakameni. Bantwana bahle basezilwini izindaba esizixoxelwa abantu abadala ngoba thina sasingakabikho ngaleso sikhathi. Uthi ngelinye ilanga omunye sixoxela futhi uthi bantwana bami kwakuwumashi egospel. Uthi ogogo ke usho omama bakhe uthi nababe ogogo. Uthi bahamba ogogo beni baya kubaba mkhulu. Bathi baba sicela ukuthi siye emakhaya. Uthi ubaba mkhulu ngoba umhlangano abantu abama kwakavalwa nje.
bathi bona baba siyolanda ukumaya siphelele ukumaya sizobuya. Uthi abesethi-ke ubaba mkhulu hambani-ke bantu bami nihambe nenkosi. Uma nihamba endleleni nizohlangana nentombi egqoka isiZulu bantwana ephethe isikela bese ningikhonzela kuyo. Bantwana bahle basezilwini bathi-ke bahamba kwakuhanjwa nangey'nyawo-ke futhi ngalesa sikhathi kwangakagitshelwa nokugitshela. Bahamba bathi mase besendleleni khona indawo ekuthiwa kwaSingqungu. Uthi mase belapho gogo base beyibona nayi le ntombisa yeza ibheke phansi iyahamba ibeke isikela layo lapha ehlombe. Bantwana bahle basezilwini akekho kodwa owake wakhuluma owake wathi hawu nayi intombi kababa mkhulu. Bagcina besho njalo nje bathi hawu nayi intombi kababa mkhulu yabe iza yaze yazodlula lapha kubo. Base bethi seyidlulile kwayikhathi bephenduka beyibuka bethi hawu impela intombi kababa mkhulu. Kodwa bakaze bekhulume nayo bahamba badlula bahamba baye emakhaya. Bantwana bahle basezilwini baze bayofika emakhaya beyothatha lokumaya kwabo babuya bazofika eGospel. Mase befikile bafika baya kubaba bekukudla umaya kwabo sebehamba baya kubaba bazothi baba sesibuyile. Wathi hawu senibuyile bantu bami inkosi nibusise. Base bethi baba siyibonile intombi bokade usitshela ngayo. Wathi ningikhonzelile na? Bathi bona baba asikwazanga. Wathi bantu bami bekufanele bengeke nikwazi ukuthi ningikhonzele bengeke nikhulume nengilosi yasezilwini. Bantwana bahle basezilwini kuningi uthe inkosi asidedelane shilane bantwana bahle basezilwini. Ngicela ukwehlela ngezansi inkosi ibusise nezwi. Ukungithanda wakho Nkosi amakwandiswe wakhombisa ukungithanda wakho Nkosi amakwandiswe ndiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Ndithandiphakame noba ndingumntwana ndisoyika ndizobabaza amaNazaretha.
ngolusuku lwanamhlanje lwesikhumbuzo endiphansi endangalifumani. Ndiyambabaza uNkulunkulu nomeleze. Ndiye emzimkhulu namhlanje ndithathwa imoto inditshayisa eNazaretha. Ndamemeza uShembe, ndiyawela andinakanga ndiphume eShoprite. Ndithi andiyibabaze le nto uNkulunkulu wasehleni amaNazaretha enyazi lwezulu. Ndithi ukundithanda kwakho mawendiso kasikhombisa. Ngoba abanye umntu uphuma endlini kusithiwa uyabuya angabuyi. Nami ndiphume lapha ndabopha imithwalo ekhaya ndisiza apha kulo mzi waseNazaretha. Ngoku ndibona ngathi ungaliphutha xa ndingababazi. Ndiyawela emgwaqweni maNazaretha, Shembe enyazi lwezulu. Ndivele ndijonge imoto eza ngapha kwecala lase-left. Ndingudrayiva ndiyakwazi uqhuba. Andake ndijonge ngapha. Xa ndisiza kuncede uba ibingekho speedini. Xa ndingena nje emgaqweni ndiva ihutha pi. Ndibabaze ndithi Shembe. Nditshoze seyindiwisa amaNazaretha lowo waphathi kwasisakazeka lowo plastiki. Ezo mpahla bendiziphethe zachithakala phaa. Ndithi andibabaze Nkosi yamakhosi nyazi lwezulu, ngicela usithande njalo kulwam mzoka Mtsholi. Ngoba befana okanye ndisemoshwari okanye ndisesibhedlele. Kodwa ndilapha ngenxa yothando lwakho. Ndiyakhumbula Nkosi yamakhosi ngo-2000 lapho wavusa amathambaleleyo. Wathi makakhulume, ahamba esopha enegazi, behambe ngendlela ezohlukeneyo. Wayovela wayothi mabakhulume komnye umakoti othathele ehadini. Wathi hambani niyotsho uba umfundisi uMjoli xa imemeza inkonzo bengena ethempeleni thina singeni, kutsho la madoda. Okhokho nookhokho bethu andibazi, kodwa bakuthiwa babebanintsi bebadala. Uthi lo mama, heyi, bathi xa bengena, uthi ndoyika. Uthi bathi sithi iya kumfundisi uMjoli uyotsho uba xa umenyezwa isonto thina singeni ngoba sinegazi. Kwaba into enzima leyo maNazaretha. Wathi xa eyitsho umfundisi kwathiwa makahamba enkosini. Enkosini xa ifikayo inkosi iqoqa abantu. Kuthiwe yitsho ke mfundisi uMjoli le nto lenkonzo yakho. Uba ibonakala ingathi inkonzo edelekileyo. Uthi wabeka amaNazaretha kugcwele. Uthi bathi abantu bebethena abantu baze bakhethe le nkonzo yakho Mjoli. Uthi wathi hayi kandazi ngobuza kubo ngoba yayinsizwe eyinenkani maNazaretha. NgoShembe yayiziqhenya ngoShembe wayo. Ndiye ndithi xa ndihleli ndinovalo ndithi noba ndinovalo mandizobhuda ndilapha embhubheni ukuze nabo banyakaze babone uba noko ukhona umuntu oyimele enjabulweni. Umkhokheli wasenjabulweni uMazulu. Sibonga, amen. Wayenza lento maNazaretha bagcina sebesiya ngecala elinye kusithiwa makunikelwe ama-50 cents nama-R1 banikele. Kwayiwa kuba kuthingo lonkosazana. Lapho kwakwazeka khona uba amaNazaretha kwabe ngathi ayavela amaNazaretha eNtabankulu, amen. Okanye kula Eastern Cape manditsho njalo. Ngoba wathi bakwenziwe lo msebenzi ungekenziwa nje umsebenzi kwanje kothengwa inkomo emacwerheni maNazaretha kwenye lali kwesinye isigodi. Yeza le nkomo yathatha yolaliswa komkhulu. Xa iphuma komkhulu maNazaretha izoyohlatywa. Yaphuma nenkomo zakomkhulu zonke iziqhuba. Iqhutywa yile nkomo iyohlatywa. Izoyohlatywa phaa enjabulweni. Ndithi andibabaze maNazaretha uShembe asikhumbule noba singaboni kodwa ngoba uyasithanda ndicela uNkulunkulu andiphe ukholo nothando olungazenzisiyo. Inkosi ibuse nikuzwile, amen. Siyazidinga
ezokumbonga thina babiziwe simbonge Inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamana zethu ngaziphezulu. Amen. Ngiyabonga. Nkosi enkulu ezweni nomhlaba. Nami ngizibona sengela ngithi angibabazi indaba enkulu yafika ezweni lakithi. Enhlangwini. Ehadingi sasigqonga bezihlaza. Ufike yena ubhombela isitimela samampondo. Wathi ithempeli lovela la lobizwa ngegama ukuthi Thessalonika. Wathi bonke abantu abakhona la kulentaba bawugqonga bezihlaza kaBonkulunkulu. Wafika wena mkhulu wezibosha ngazwezulu. Wazenza izimangaliso zakho wathi namhlanje indaba ezitha gqonga ube emhlophe. Ezulwini ingubo zimhlophe. Shumayeli sayishintsha le ngubo siyenza bemhlophe kaBonkulunkulu. Wathi ngifisa ukuthi ngoJulayi uthi uqala ungena uJulayi no kaManazaretha bequngu behlaza ibe seyiphendukela amhlophe kaBonkulunkulu. Sibonga ukukhunjulwa ezulwini. Inkulu le ndaba esihlangene ngayo. Ukhona indoda eyathi na efika ubaba mkhulu ezweni lakithi yabathusi le ndoda. Kuthiwa umkhokheli madlala uMamthembu. Kuthiwa yathi na efika ubaba mkhulu le ndoda yagiya qephuza ngoba yayigqoka ibheshu ingalikhumula. Ithi ukhona umfundisi wami ozayo. Wathi ubaba mkhulu na efika yahalalisa le ndoda amanye amadoda ekhona abuzana ukuthi uyamazela phi lo muntu. Wathi umfundisi wami lo wafika wathi angohlala ngilinde uyeza. Amen. Uthi wathi mayefika la kubabuthusi wathi ubabuthusi baba umfundisi wami inkinga esibhekene nayo phakathi kwalomuzi abantu bayaphela akukhuli umuntu wabese ethi ubaba mkhulu bonke abantu bala ekhaya uma bedlule emhlabeni abangafihlwa ngamabhokisi kodwa batshalwa kaBonkulunkulu. Enazaretha uyilona kodwa uyatshalwa kaThusa kaBongishembe. Ngezwi lasezulwini. Amen. Ukhona indoda yakwaDlamini ebizwa ngokuthi kwakuthiwa umgini masizwa ngabantu abadala. Kuthiwa lensizwa yakhiwe nje isidalo sawo ukuthi ayingabone emehlweni. Iloko yazalwa emhlabeni. Usuka amadoda womndeni wakwaDlamini ephethe amawisa ethi ngoba lo muntu niyambabaza nithi uNkulunkulu ake siye kuyena athi mayifika phambi kababa mkhulu athi sicela ukuthi uvule lo muntu amehlo uma ngabe ungamvula amehlo ngeke usabuyele ezweni lakini. Kodwa kuthiwa yathi indaba enkulu yasezulwini yathi angizumnikeza amehlo enyama ngizamnikeza amehlo kamoya. Kuthiwa le ndoda yayingabone emehlweni kodwa yayithi mayihamba noma ngabe uqashile ukuphi ithi kodwa uqashelani isibanibani. Bayayazi abasezweni lakithi. Inkulu indaba kaShambe eNazaretha. Siyacela uShambe unyazi lwezulu lonkosi amakhosi sithande. Usithande nkosi amakhosi phela nathi uthando oluphelele enhlizweni zethu. Sikuthembe sazi ukuthi ukhona uNkulunkulu. Amen. Ngoba nkosi leli gama lasezulwini lisimangaliso. Ngishulele emfanekisweni wokufa. Kufika amaphupha ukufa ehlaselo kodwa kuvuka uShambe ongaphakathi. Umbizi uthi Shambe uvuke lapho usinde kulonto ebekade kumiseka kaBonkulunkulu. Indaba kaShambe indaba enkulu. Uthenge elinye ilanga komunye umuzi wakwaDlamini ngoba lo Shambe esinaye udinga simethembe futhi siziqhenye ngaye sazi ukuthi uNkulunkulu. Amen. Ngigibele eTexini la lensizwa nobaba wayo kwakhamba umfowabo edutshiliwe eThekwini. Ithi lensizwa makanono seloko umfowethu sikade sizama sithi sifuna ukuthi akabuye eThekwini azobekwe ekhaya
kodwa kwenzeka isibathi siyafika udokotela kamhlinzi isibathi siyafika udokotela kamhlinzi bese ngithi mina ayikhululeka siyeza sofika ntambama ngizotshela umshumayeli nangempela zabo phela ezonyazi lwezulu ngoba uthando abantwana baNkulunkulu alibe likhulu enhlizweni zethu abantu nabexakekile zabo phela zakho nyazi lwezulu zithe mazifika lo muzi kaDlamini zingena zayibabaza le ndaba enkuzani njengoba kufike thina nje ufika ushamba uqobo lakho unyazi lwezulu zathi usuka manje njengoba sisaphuma la yonke into kusasa nizafonela kuthiwe mina sathi ngakusasa kwangena ucingo lensizwa le uThabani ithi makanonokazi hawu sekunjalo izwi lenu enithe unyazi lwezulu uzawusikhulumela yonke into eyenzeke sekunjalo sesifonele kwathiwa simlanda umfowethu akabonga uNkulunkulu ikhulu kakhulu leli gama libatshazwe unkosikazi ohlela etafuleni othuma amazongolo akaXaba uthi le ndaba le kaShambe imenzela isimangaliso angekaza sikhohle emhlabeni uthi afika le ndoda sezulwini yathi nizohlalela imini lakho uyothi ma unento ekuphethe kabi ulibize leli gama uthi kuthengela ilanga ngilele kanti kuzasho umkhukhu ngilele nomzukulu wami la uthi washa lo mkhukhu uthi ngingazi ukuthi ngizathini akuvulele eminyango ngithi ngivula ukhiye indlu seyifuna ukuhloka uthi kodwa kwafika into enhlizweni yami yathi angithi Shambe sengaze ngife nomzukulu wami ngoba bekutheni uthi ngathi mangiqeda ukulibiza legama ngezwe kuvula ukhiye esicabheni uthi ngathi mangiphuma ngaphuma nginendoda emile la iqongo bezimnyama nesigqoko esimhlophe uthi ngathi bonga ngivulela ingane kanti umelana uthi ngathi ngiphuma indlu yabi wohloka uthi le ndoda zange ngiphendule uthi ngangitshela ukuthi umakhelwane wami oseduze uthi kodwa isimangaliso senzeka ngathi mangithi ngiyabuka le ndoda seyihambile umakhelwane bomanxe qhamuka la ephuma uthi ngathi kanti ubani lona uthi bonke abantu babebuza ukuthi hawu abantu abebelabaphi ngibabaza leli gama elikhulu lasezulwini indaba kaShambe inkinga baba ngiyacela nyazi lwezulu izwi lakho Nkosi lokuthi asiyeke amanga alikhulu enhlizweni zethu Shema ulikhulumile phezulu kwentaba omhlangano unyaka odlulile waphindwa alikhuluma Nkosi sibhala umhlangano la ebuhleni bamaNazaretha Nkosi walikhuluma siyongenisa amagula wathi ungafakaza amanga ukhona indaba eyake yakhulunywa umama lo mama sasisentabankulu ngizihlalele nje lapha kwakuyinkonzo kanje uthi lo mama Nkosi ngadlala uzonke esemdala uthi ngadlala uzonke makufika isikhathi sami sokuthi ngidlule emhlabeni kuvele kuphothana izintabo ngoba uzonke wayethi nangaba sina athi asithi emakhosazaneni sisina nje indlela esayifundiswa uBhombela uthi mangithi ngiyathatha indlela yami uthi kuvimbulozisi amanga ayikade wakhuluma ngaso sikhathi ewufakazi wokuthi lento le yayikade isho babamkhulu uthi kuvele kuvimbulozisi athi ubabamkhulu uzangitshela ukuthi wawusinaphi nami ngiyakuthelini bantwana baNkulunkulu lamanga othi mawatshela nomunye umuntu bese uphinde nawe uwadlulisa ube ufakazi wawuqambayo azi ukuthi lonto icala phambi kaNkulunkulu siyacela Shambe sikhumbule Nkosi yamakhosi usenze sibe abantwana bakho noma umhlaba ungathandi uthi ubaba ongizalayo indaba kaShambe inkulu isimangaliso uthi ubaba ongizalayo wayihambe ngasilona Enazaretha kodwa uthi mayibuya emveni kwenyanga uthi mntanami ngizuza inhlanhla ngangena ezulwini likaShambe uthi nangibuza ukuthi baba khuluphala kangaka uthi sidla amanzi namafutha kodwa amanzi ayathengwa kabonga uNkulunkulu usethi-ke ubuza iphoyisa ebelinde esangweni lathi mthembu ungene kanjani uthi ngathi amaqhinga endoda waziwa ngazala iNazaretha kabonga uNkulunkulu uthi ugogo wami ozala ubaba kungekudala nje uthi mntanami selo ngadlula emhlabeni angikaze ngidlule ethuneni ngithi makhulu iminyaka ewu-28 ungakazi ukuthi angikaze ngidlule ethuneni ngawathatha u-20 rand kwakuza sabe yisabatha ngathatha u-20 rand ngashona ethempelini afe ngamnikelela uthi mayisebusa ethi namhla mina ngithelile ngishile izwe lakithi ngingeze ngabuyele ukuhlabela kwangaphezu kwezinto zonke ezikhona emhlabeni Shambe uNkulunkulu amen
Nkosi baba ngiyakuthanda lokhu uqela umkhokheli mabhengu bakandlovu eMaziziBheki indlela enhlithembe yami ngizalwa inhlanhla thembi lesikhulu salibonga unyazi lezulu kakhulu ubaba ungene ephumeni abazi sideliwe kuthiwa kazudlula ndaba ngcwele ngiphakamisa ukubonga umkhokheli wakho Masithole wakaZondo khona manje baba ngicela idimoni akaphilile kakhulu lesibhedlela baba ukulela ufa wacela kwena umkhokheli ozoba udondolo lakho khona umkhokheli Mahlaba kodwa uyingane kunaye ubula kakhulu baba ngiyamcela avuke embhedeni kwelesibindi lomkhokheli baba kuthiwa sezudlula ndawo bantu bangaba khona ngisho enhlanhleni kuba bakuthiwa kasezudlula kodwa wena mnikazi izinto ngoba wena akekho umuntu ongakuvimba wathi umkhokheli sekuyintambama kakhulu wathi umkhokheli uNdlovu wathi ubaba uyeza ngathi umkhokheli uthini kumina wathi ngisho njalo wathi azange sine sekumlindela ubaba wathi ngisho umshumeli bese bona ukuthi hayi akushuthi ayikho lento kodwa ubaba watheleka bangcwele amen ubaba wafika angazi bandlo unyazi ngathini ngalo wangifonela umshumeli wami wathi umkhokheli nenzani lapho ngathi mina ubaba usefikile wathi ubaba omubi ngathi unyaza lokho akekho omunye uma fika kusengazi umuntu ngicela uvuke embhedeni isibindi sakhe ngesibonga nje ngoba nalo mdala uma Sithole washona naye bahamba ngokugula kakhulu baba abekugula nalo mdala nalona kuvala amehlo namanje ngihleli ngovala uthi uyagula impela sekuthanda ukuba ngibanda kancane nalo mdala nesibindi kanje wayishitshela ethi khona kwasekuzobe kwinkosi ubini inkosi esasingazi ukuthi inkosi yalaphi ke uthi kwabekwa itafula esixoxela siyingane ethi ayizobakhokhela noqina lo muzi nolwe uthi lapha uthi ngase ngiqonda khona mina ngawukhahlela manje uthi ngaqinisa umlenze wathi umyena Masithole umyena kuhlela umvake kanti Masithole uthi ngihamba qinisa umlenze uthi wathi Masithole uthi ngihamba qinisa ufika kuphakela laphosa lapha uthi asuka imphi uthi ngishumfazo oshaya indoda uthi bathi basidubula zanqapha abantu ngoba uNkulunkulu ongakithi ngithi ushamba mkhumbulela ikhona ngoba silapha nje uyena wese anoba nesibindi ngiyacela ke namanje ushembe amvusele umkhokheli embhedeni ulele kahle akhulise lo yamuzi manje nathi ngakithi ushembe ubhome isitime samampondo wadlula bangcwele kwindawo kuthiwa iseyashini ngaseTheras uthi wamkhulu njoba ushembe wazi ukukhuluma nezilwane bangcwele uthi uyashila kakhuluma ke naye uba umkhulu wesema lilaleli yashiti lapha kamisi uyabangcwele usikhathi ispeaking ngaphasi bangcwele lo ndawo kuthi yashi ngoba kwazi ukubhomela wasilisiyashi eladikwazi isipikihla lesipikihla nangalithoka khuluma nazana kini indaba nangakithi ubhomela wasithanda nathi ithempeli lele ngikulona manje bathe bansibonile inkosini ebusuku kwakusazobekwa manje wafika ubhomela
kuthiwa ihambe eqanda ekhaya le nyathela khona ukuvutha umlilo usho abangakholwa abangcwele le nyathela khona ukuvutha umlilo kukhona ingilosi ezindiza phezulu okumhlophe nangakithi usithandile ubhombela abangcwele inkosi yamakhosi ithi imehlala ehlalweni sathi sikulisini ngabona isimangalo somini obese kwanje qaba ngcwele sathi siyabhekana ukuthi kwenze njani bangcwele kwakhanya into ongazange uyibone esefikile uyazi lezulu mana zathi amen sabusana sathi bokwenzekani wafisa wakhanya kanti ngempela unyazi la sinisintombazane into ethelelo eyathi meyilele elandeni kwayo ibona isuke labantu igwazwa abantu ithi ngakhana ngathi nezizongisindisa lafika kunyazi yathi unyazi angemsindisi umuntu ofaka ingazi mina umuntu ogcoka wendoda mina ngimsindisi uNkulunkulu akasikhumbule bantwana noma ngabe ngithuya khona wena mama unangu umyeni wakhe eduze kwakho manje sebona ngithe ukuthi indoda le kodwa lokho eduzane nawe ugqokise wendoda inkosi isikhumbule bantwana imizi esikuyona bantwana kuyona ethu inabanikazi basihloniphe sizazi kusubani manazathi singabi bahle mangabe sike esontweni uyambona umama izinto zashintshana ethawini uzuzibuza uthawu mawubani kodwa cha nendole zakhe blazinhle kodwa busese angisamboni ukuthi uyena bangcwele ukulasikhulu senze kahle ngoba utho umkhokheli kuyaqhuba ushebe ngathi bangcwele sicela usikhulise ke sekuthande nyazilezo lemali sibheke usisenizini siyabonga ukufakaza ukuhle isiphiwo Abakhokheli inkosi zibabusisa inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu amashumi amathathu nanye 131 socela umfundisi umngani wasizivele yasihola lesihlabelelo inkosi imbusisa Nkosi kusipha ngcwele izwi Uze
enkosi